wo kwa manta mako edu ensia ne nyina eso a chema wontumi wo say it is agglomerating and conglomerating enam yententa kase no eso a DLFM saranso ana yen social media handles ne nyina no adwumre kase bo no enam so a wo betimanya bi ehwe ba bi nso ho no ma wo betie ne kama na wadwempo wo message and wo comment ye beje atomo a share yen e Facebook no aso DLFM 106.9 adwumre nsamo ye de enam ese kase bo no de bedi mu akoti bi ene se awiai ane ebo mu amane se enu anipa bofo bi akoto de ahye NPP office aye no ewo ayewa so west wagon mene okasa police for de to da kirem se wonom ensaka awuraba bi a wosusuo se woka ho bi ana bonefo se matesa ekoso emu nsam kase boyi wo bete ebebo de awuramu wasante matanum na Ghana de hye nyina mofra wonom ko eye jezane JHCB wonom etre bi si nhwese na kopiem obekwa wasante region mu aba achachirefo mie meakoma miensa ana afin so invigilators mienu sisi ameketuma kopia police fo akachiri nyane so mukwa kowi enso hwenim e de ma school fo nkwada no ye bekwa santimanta mu a ehono mu angejina na amanebo a no nso efri bosome fre ho nikuro ba ko efa na se danso echirim se emebu na ewo danso ene China fo bi dia bo ani mewi achire etu ato empanifo makomako nan anetuo aka wonom akwada ba ko wanya afenso stray bullet aguli tirimu a emu nsem kaseboyi ye de beso matiefo Ghana man penin na danko akufuado wakasa ede afutuo de ama Ghana de hye ne de o ma hye BC so hwe na se etwere se won bombaden se kro no ombo e won so hwetwere mu no entumi mo ne senti won man hwe omo ho efenfere ho na se Ghana fo beka yi a afi etwa mo no ana Volta River Authority wonum ekobie akoso mbosu tade ma wi akire wo manfo ne adehye a wonum ewo mepe azezanya ani kawu no ene miamia hodo ensuo fa wonum onipa dane asatoa e wonsu anin nanka yenim se dompa krotwa mansa awia ka sakrama botre wonya yimtuo na so meka sai Volta River Authority esa de nkrata asie pie montibiem ekirem se ensuo no wo monsa bebie enche bia awurade obi ampe ba bi mfai na mu nsam kasebo yinso wo bete Tamale South na hye badwane Haruna Idris wakasa o kire mo my Ghana onte asese ne enipa ne bi ne mutiatem se yenkofa affirmative action bill mfamra na madodo na enkopio ma hye badwo kirem se san hye na ekoso no ne de ohunu se o my Ghana nya de bebo aye kra na ye bebo e de wremo ewo NDC amanyoko no emonso a wopani a wotu franka de ama wonom eye kanema mpani don drama ni mahama enu a woni nsam trofo ebo mpu ni mpu ewo nkran ha na ensem egu fam no doso ba ko aye fa ne a kire mu ene se kanema mpani don drama ni mahama se nyame ya adom na se wo ba se wo be makwan ama ye nkwa ye bretuo mu ye betu afom agudie wo mu die anka gwa emu nsam kase boy wo bete na nsam ni pika we hu na nwumrei ye de ba besom Ghana fo yina se wo man adwuma no sia e kase bo bomode so be hia yen e wo yen Facebook no eso e DLFM 106.9 wo do message no eto ase a yenso asomfomienu ya bedwedwa dem se keji madam wa bi akwada zipu na ya lezia miem se tetrem fraud boy nti wo message no brofo bia no ye betimi akan na emom ensem a ye de enam anwumre se kasebo no yemfa eho aseda ema Sunday Sam's Consult wonom eye travel and tour agency a wo boa Ghana fo de omuto kwan enu ntine se wo pe traveling visa enko dia Sunday Sam's Consult wonom kwa ne betimi aboa wo ebritia wamu na wo amwaje ne kita wonsam a efe pam enu ntise o pese wo United Kingdom, Canada, United Arab Emirates, Dubai, Poland, Croatia, Greece and Serbia na de ba ko a efe ne se yenya eje saa visa no ema wo a me pacha wadwuma na akoye no nso to mikra tans na tachire wo bronesi eya working permit enu nti hwehwe wonom ewo Ofanko barrier wo ben asofa a wo ben Wise Park Hotel honomo a bomode so be fresh Sunday Sam's Consult 0244 291546 0244 291546 email address no samuel626@gmail.com wadi won hudi pa enu nti wo say connecting dreams with opportunities abusu awonom ede adwumako a ene anwumre yenso wabo adontre se gemfa nsam no emesom Ghana fo se wo man adwuma anwumre no sia ekase ebo ankenka fo mienu ayaje bre yakeka hyemsa to pa ya na nya asam gotoa edi ameje so eye gangster cat ya mitenkura mene sofu penny Nhyiraba Kwadwo Sammy B
ye besra se ebrewe don hwe ba kontam ye de nsam ne ba dwedwedam ese keji madam wo bia kwada zipu kase ebo no emu nkyere mu ne DL News. Yema yetiefo akwaba na yenhye kasebo no ase ene awia yi age mensam premto bre kasebo so no ana yede som Ghanafo ne yetiefo nyina ese eno abonefusem bi ekoso ewo NPP office a eno ewo ayawa so west wogon kropon imu ewo enkrapompure mantamo na enam so maposifo ka se enipa bofo a edi anyambrasem wetesa no wo mo de bibia begu fo motomrika tente de egu wo mo chi a ye chi won man na kire se kowa ni kowa do bewo ne bewuo na no na posifo de abetu da kire mu se ye kasai ewuraba bia ne din ade Judith Tracy se yensa atimi aka no a wonum esusuo se wo ye suspect na enipa bofo a ekogina NPP office ekodi nsama ne ma ewi akire ene cars mienu won mo atwaja to mase no edapade ahodo nso atimi asai ewo NPP office wono aposifo susu se ewuraba ne din ade Judith eye Tracy no waka hu ebi anasa abon fo samne ko so nti mene waka sai wo mo atimi ache no na wo mo nsam no wo mo kirem se efiti bra wo mo chi ewuraba no anopa no ya de se wo mo guso a kire se wonom ebo no mo hwese enukure bia de wo mo no wo betimi abom na wo de akira posifo na wo ba ye Facebook no eso a ene Judith eye Tracy wono anada ye Facebook isoi ewuraba kama ana cheta posifo atimi ayire no ye Facebook no so mo amonim no no eye DLFM 106.9 ewo Facebook no eso na setiefo beka yi a wo bla ye bo mo amane no na emu nkomo nyina no ene se NPP wono matena ye eno ewo ayawa so weso wogon ana beto odwa se eno a yenim de esi ye ema nipa bofo bi kire se de ekoso ewo party office wono wo bonyo so nti wono ekoto share party office ne so ekosa nyoma ewi akina tese cars mienu wo office wono no etimi adani asato ewo nipa bofo yinsam a enu nti aposifo elanche manhunt me ne wakasai wonom etimi ache ewuraba no na wo mo de to Ghanafo nyina anim se wo mo ye sure pass afoforo bi nso ka ho nanso wakwadua bremenya nanso no mo kiremu a baabi bia da san krofo na fa nyina nso no wo mo besa de akire nkakra na wo mo edinimde agufom na baabi a san krofo na kohye bia nso wo mo etimi ache wonom ama Ghana mra nso etimi edi wonom se ye kasai aposifo ntimi nkyira de property nam so a enipa bofo no kwoto ye ede share party office no eso na emom de atie ene se enipa bofo di sansamone no emu ba akọ esusu se wo ye suspect no Judith eye Tracy ya che no aye Facebook eso ni mfoni edaso ye di akire nkakra eto benkum na eto ni fanso a ye di emu nkyeremu ebesom Ghana ani yetiefo ye to akase bo no so ane ye momfa nwura mu ewa santimantanum de si amekese no achachira fo makoma miensa ewo bekwai ena fiso invigilators makoma mienu ewo bono mantanum si amekese no posifo nsa ka wonom ne nyina ne se ne chese kro no fita pa ene BC nso hwe akwaso yi ena sa achachira fo yi ene sa tu invigilators ebo school fo nkwala na yiyi nsembisa waya kefo de mo frɛ ya no mo kyerem se dabi na mo pa mo se no hwan nso hwe nyamodea eya adusuafo yi dia na da na moje na mo kyerɛ won ba ne sa na se nso hwe twere mo kro no boni senti posifo ache wonom no opinion no educationist Dr. Peter Antipate wakasa kyerem se akyerɛkyerɛfo no modea ne se mo be kyerɛ school fo na de mo kyerɛ mo ade wi na mo kwa kwatwere nso hwe na ɛhɔ no mu ni kyafa wom wodea ne se ode opa gane kwa ma ne nkɔ oduru school no wasan wachi kofie kwada wadwuma betimi aya na paso bebo akowura exams wonom afa bibia kyerɛkyerɛ so ade akoma school akwala ne se wonye no wonhwem na ansɛs ni no nkɔtwerɛ de aba ekoba ne sa na yɛ kro no nti sa na mo na wo matuo no wayɛ kefo nje sɛ ya ɛfa nso hwɛtwerɛ ho no ɛne ne bu abrani sente no post for achiwo mo se omkwankwa bɔ ne hwem enkoso efede de mo yen enya de betimi abo akran no pani kasa no sa kyerɛ si ayɛ kasa no wayɛ kefo ne sɛ egu akwan mu sɛ ebetimi abo pa mo ne National Security Council na kasa no mo abo na sa ta kyerɛfo a wa mo de mna hye wa mo nsɛm ekwa kyerɛ kyerɛ mmɔfra no enso hwɛ wie mu no omu kyerɛ sɛ ombetimi adwo mutumi krata omo license na fro mu nsɛm sɛ ba ya kyerɛ dwumede na omo ani nso na mom sɛ ne kro no mba akwa kyerɛ school fo nkwala de exam so de no mo nkɔtena fie no mo nkɔpɛne Ghana nsase a etwa ye ho ahye bi no mo nkɔnkɔ dosan na omu kyerɛ omo nsɛm no ezi cheche na kyerɛ mo hwɛ ade a wono ma pene ho pan
opani ka no cheme se yakasa no empenifo egusu hye niam padi agwakwam na wo ma di chani na wonnim na wo de me na be hya wonsam akwaje se exam so akwakire school ni ade bi wo pass ya transfer hwede ya cho aso be ya wo pa na ensam we mu na wayek official ne din ade wending ande lamte ejemre ne sentre for kasa ya kwa ya fa so a sada kire for miensa we no e protocol ntumi ensa eka wonom emu kire mu ni about a week ago, and every center has received their stationery for their exam, and their booklet, objective answer cards, everything. And with the conduct itself, I think we had a good conduct this morning, and again this afternoon. I must say that we have just had a few reports. We have had a few people picked up, some teachers picked up in what they're quite right. We're trying to help the candidates. But as I said, we just had the reports, so the details of it will come, and then we'll put it out. Any awuti ye wayek official womo mo boa mo conduct exams a ekoso enedue ekopom chesefia de ya nemun mame a wote ne nkan Wendy Andy Lamte nene na wote ye noko na achiachirefo no so de bi mu akoya no when the intimate ntwam da because ye nyina ye twa achiachirefo no yi bi esa so hwa na ebubo bibi tinte se ebubo ma nagi ni ato de ato no wafa ana ebo nso abo se wo ho no mo abo se teacher naka number 1 we better number 2 just say wa sonya wa so be ma de ba kwa na ha adwen pa wo hwa na adamfo bi afro se chare yesa ade na payo yesi nkofo bi ade na likimo mu saka bi enti ba mode na mo mouth number 1 number 2 kwese be bana gaza meto wanim wo hwe mu hu de oni atwetwe ni yanti obi wa kwatna exam no mo ko be bana say say examination favors the fool just o hwe be panu so say omoye ni see that ko anyway in fact akomko masa madafu ba ku be just on the okone saka paper no wo say na objective ne de okon say be 10 minutes ni wa wie so wanya okay kan hwe so hwe mu number 1 wanya oh chale wanya ye be tu nkwala no form wa paper ne ba hwem de ya kire wo no de wunim no de ye ba de wunim di kan ye de aka na wunim no woni onyankopon si hu atwede Kwadwo o tro no afutuo ye de manso amfa ya hado mo na e chiare ensa da anya kesi o say ya ta mo no yanchi otachire ni bia ba isi ya chi wonom okay Kwadwo praising hallelujah mi anto akase aba no so abusua na wo ba ye Facebook no eso a DLFM 106.9 fa message no ebra yen ye beje bra ni adaje ni akenkan ni nyina nso na ye de asomwo ye nto akase aba no so ne yenko asante mantamu a ye kwa bosome free ho mense no emu ni kuro ba ko ene danso se Ghana fo beka ye a eye November bosome no ne da na to so aduonu ensia afi etwa mu no emu no ana bosome free ho mra se bedwani Honorable Akwasi Dakobo Aten ene Deputy Minister for Lands and Natural Resources Yewra Mrekuduka wonom ekopa eye bosome free ho community mining kama se ne be ye a efomu agudie no won betimi atu ne se bio kwampa so na enkwankwa se kwaye enkwankwa se ensuo na wachebe no elipa nkwa enkwonda ne asatoa ade fefei ana mpanefo ye efri se community mining no eyade se na aban no watachire ye papa fri se kwen na chese China fo abaje Ghana nsase aboso a na wotu gadamse ewo krom ha na time enu nti abane yese da bi wobehwe na community mining no so wodi aba na Ghana fo mabunu so atimanya ho mfaso nti emfaso ni bi ana ekokopie mu ewo bosome frɛ ho a eye 26 November 2023 no ye pa ho entoma na no na manebo ni kirem se efiti bra mpanefo pa ho ntoma a wonom efiri mensi no emu no akwati sade no ne purpose ne botaye adane ama se China fo na ababeji afa ama se ano community mining no wo mususu se yada ne gadamse wodanso ene ne potemo eno nti de besa busumi bienu nie emebuna wonom wodanso eko site ho ene mrantie no eko ye gidigidi kakra ka se adenti na de no community mining na fe modiada ne gadamse se ensu ahodo a wodanso ene ne potemo ne nyina nso atimi aseye se wudu danso a ensu no akwese milo a kyeresa America atire mu na no ana kyeresa China foi enya wo ho abotre ene mrantie no edisi ani na no ana memere da etwa mu no dan so bu ne ka se da bi wo mo ntiase da firi se wontimi nko hoɔdenfo fie nkofo na dwapade enu nti emaburu no so
ene China for no esa de kosi ani bie memel de twa mu yi na no ana memel da for no ana se kwa China for no esa ba krom ho no mo memel da no anadwo ebe che enipa maako edu enum 15 e de wo mo ko e no mo kirem se e ya posifo ene asojafo mu kitatuo ana anadwo du ba ko ada nsofo ada no wonom ede ka mumunu ntombesi ho no mo a wonom eche adehia maako edunum ede wo mo ekoye na wobra ade eche akokọ boye no ana kroma ne tirase da bi wontime ntrase mase bie buru duadu mfrane emeti kotia na wanje bode betem enu nti emebru no ebo trobo yei esa call site obiem se wo mo kostope eye China for na dwuma na wo mo ye no eno ana kronum etuo to ye na etuo no to ye no empanifo mema maako nan ana etuo ne kan wo mo amene okasai baabi a wo mo da no ano odin ye papa sada nso ana kwada keto asabre wo hye ne maame achie wanya afe baako na amanebo ne kirem se na ne maame no mpo ekwa kotokoku e de amano anopa no ana kire se etuo na China fo na etototo no ene stray bullet akogu akwada keto ani tirimu a mene okasa akwada keto no aya we ho sempa na wobra assignment me ho asem so de ye no abrante baako a wo ye dan so ni de hye ne din adefrempon ana waje bre ebo ahomam efre DLFM Central for den semle to wani mo kirem se ade na ekoso ho no no na nka ye community mining ana mpenfo bepa ahontoma na nsesei China fo no amade no adane gadam sei wo mo kokan yenso a etuo etimi aka enipa nan amakwada ba akokora de wanya fe etuo ni bi akogu ni tirim na afa kura nso no enkra a wo mo san kan kirem se asojafo bi eba be so a wo mo soko nti ama mrantie no obi atomurem wo bra danso Frempon wakasa no emunsem nie anabi be 11 to 12 mo na so just was the beautiful ba ha be che boys no be dunimu ema ade che no boys no akọ site wo no mo akọ sese o mo niema o ma ko stop wo ma ko sese o mo niema akọ sana for site wo akọ sese o mo niema no eti o mu wie na o mo ye so mo ko na na no akọ sina na ne fie eti o mo de kan akọ sana for no eti yo wo no mo flex security for no sana for security for so mo ye de mo mla na esa de dia no mo ye wo mo no na ne papa and security for no buy na so kai etu akoso ha no me ka say enipa 9 ne tumi da kan wo mo and o mi di lu ato etuwa etu first way say a ubenya wo me enipa mi ma ba ho yenu aka de no kwani esi an wo hema na frede atude for no SR ten ba bum ha eti boy ti mu bia nto ba bi fa eti me no ka say fa de me shemura mkura ba bi kura na me no ka sa no o mu go no o mu ko bo mu fa e kana ko ne de enra ne be chi wo mu ana o ma ko sai fa ko sai so mo ne ma o ma be tutu tuo ne e security for no o ma da de sai so ne be ha be tutu tuo no e na tuo di kan tan boys ne for e be na se o ma ba wo no de mo ba na to be 11 mu ho ba se sie na ahema na fresh to the for backroom and to be able to be fa ahema no mate wo no nya say to the for ne ba e boys ne wo kuma de wo bia se do bia de ni ta sirem this de mi hu te wo ya ra na wo nya we asem ni si ye no nipa mi din kan bo no assembly man no na me friend ka se ni e ko to ha ni e for no pa ne friend ka se me so ma friend to wa ka se o mo the boys ni ni no ba ho e ta kan wo mo e for mu wo ti wa ho e no de e ye ti mi hu ni nti mo ba be ye enta e do mu be duru kuma na e hu e nti mo de ba so that ni ye obi ni ha o ma ye mo ti die o mo ye so de ni fe enti area yeti yei eya brand ya ne din e de Frempon ene e danso na ofri ana de esi ye ni nyina no woje bre e bo nsem trofo amane a emu nsem kase be wotia no na oba ye Facebook no so a aya na wabusa ho se ntigadam se ne yetu ase ana se Ghana ha ye ntu ase na Frempon no si ye no ana DLFM nsem trofo bo ahomam eni jase hene a wono wo danso ne din ade na nakwabena kusi edi nkomo ne ebusa anse na nei se bi ompani se bisa wotu pempem a wotu kru de ye titie nie enokura be ne wom eno anana na kwabena kusi jase hene echirem sa ampa de ye tenkran ye tie ne nyina no eye nokure na etuo na eto ye no ono mpo ne nana a wanya afe baako no wo hye kire stray bullet akogu akwada ne tirimu a enya asam ketwa ana ebusa se etuo na eto ye no eya posifo na tutuo eya sojafo na tutuo wo mo se da bi enya sojafo enya posifo na emom eya China fo no bodyguards a wo mo de wo mo egu dance wo no mo a wo mo kire se gadam se no mo ye no wo mo na tu se tuo no jase hene nso enu mu nsem nie yo ne se si da so fa e dalam se no de enedieri si atutu wo ko mama ati kan ni pan de bre me de ko go doctor enediye ye na ti ama pa ye ana na gi
Asoja for protocol and the sit down to nipa be beans na boy be beans ya. If you dey see here no, and boys no so kin, e kind of course site was galamse no mo mo galamse ni bi. E mo ko tita wo mo nyam. E do mo ko China for no so say mo ko pa mo China for no firi ho. E lo fitito akoma ma e nipa me ko amenana ba ko atara tito he kiri. E fio ko boni tu. Ame nipa be na so nu. E fio ke ka wo mo me do ma ko bi tua. Anya site wo no fie le tifu ko no ko so. Esi wo krom, esi wo ba no kotokoko. Ne ba no yare okotokoko a. Wo de bire no, wo kotokoko a wo de bire no, nti wo ba no. Ele a wo nti do si no. Ele ka ka para ke to a wo hetiri. Street na wo mo ele China fo no. Wo be to esuo no. Boy na ko China fo no so se, wo mo China fo no ntina krom no, wo mu firi wo nko. Ele se street fo no to esuo. Esi boy ba ko de aguna na ntu. Ana boy ba on so no, no nsu twom, agogu ni sisi. Ana para ke to a wo hetiri. Apara be afi elephant. You know elephant kura ya wo hetiri. Onu so ti na akogu ni tirimu. Ama you say mu nyina akogu asiwa. Enti ebusuya asiwa no. Ah ye bodin. Eno na ye district capital. Ema bosome frɛ ho. Ana jasa hene na nakwabena kusi kirem sɛ etuo no a edi ahim sɛ ne abo ani nkonkonti ba edi ahim ewo Kosovo ne kanda ha no. Sada na etuo no so edi ahim e wada nsore na mpɔtamu a enipa num akwada baako a wanya afe ene kakra stray bullet akogu ni tirimu a ewurade a okon se ho me kai se empenifo ekoye nhyehyɛ se community man ne bi nkoso ma wa okɔ report ye pa ho ntoma omo lunch na me wo hobi ne ba ne se na eduru se se ye se wokra enifia anakura ebompoa se omo lunch ye community man no in fact na eye dwumaden a MP no ene mekuduka empokra no community mining de eye government ni project sure na emom no we no eye allege wo mo kire se after say wo mo pa ho ntoma November 2023 no se ba ne se no obi aye ne ope enti wo mo kire se afedie nso okrom ho nyina se yadane gadam se ana China fo abedan abegu kronum but the question is community mining no aban ne ye ne se enye China fo na eba beye. So how come Chinese are there? China for no mufre hen na di adwuma no mo ye. Anka de show mo wo mpotem ho no mo a ebia o munya adwuma ye. Na ya kwanya de mo no mo nya bibia ye wo mu. Enti China ni so ye de ho. Abo mo nsuo no mo japade ho ban na China ni nso de okopede ho. Enti say China for no ana atwetu asi kromo a allegedly. Ayesa no. O manya tumi ebi o matwetua sika na mpenifo ma mo akwanya. Enti no mo so fi se ba bi o mo wo no eho ye o mo de enti o mo wo ho kwan se o mo ye de o mpese o mo ye nti ye ko ni se ye de japade ma manfo de ase ya na ebebere o na tu akatima muni me China ni ana ni hihye akiri se ni tini ba bi afa ye nchi wo bia se ye kasa ye nchi wo bia o ye nchi wo bia enti wo dwene ho a wo ho bra wo nti ase o emo ya wo dwene ho a wo nti ase ba bia ye ne ankasa ye de ekuro no ya ma ye ntimamufo na ye nkoa ama wo mo no mu fro mu kuro so abakoro we mu no sisi aye nkwa ma brofo no menyi ni se ye fa ahode ni age awie entumi nje asem we police commander wo boss me fro ho wate na okon wo ye sure se Ghana ni betimi afiri ha kwa China so ko tu fo magudi e ho nom na Ghana ni no enya bodyguards akodo atututu de abo China ni watena kurum ho abapem sa me ye nche obi a na me kra de ha me ne se asem na se memenda ena ye dwada police commander eya we say DSC nie DCE honorable Kofi Aduamu aten so ya we say DSC nie but no arrest yanchi wo bia yanchi China ni ba bia ommo de no mamra na wo mem hase ni dwuma na mo ai na o matimamufo ne bread do edio mi wi a Kwadwo yebebusa Ghana fo ne say gadam se no yetu ase na yentu ase yetu ase ne efiri hin na ba yoko DLFM 106.9 gusu tuna because ye nyina no aban ne kan ye ne yetibi Kwadwo say community mining no eye Ghana fo nko a enti se ensin ekwa yi a paase ko wo ye den wo ho China fo ne ye den wo ho wo mo kire se nsuo ni nyina asese okonim me problem ba kwan wo sa initiative mu ne se emra na mpanimfo mekan si studio se ebesai etu galamse ase okrom ase no ne fo magudia ne yentu ni se wo Ghana ha so be kaya ne yentu ni se yo me matena takwa for so many years
ya kɔ mining site ahodo ama me na me obi a me hu fo ntimi ansi pit ni mu bi da na me suro pa na ɔko galamsey ahodo na boys ni tuo na nya bi na ehu na de awutumi sɛ ɛyɛ mpanimfo ankasa na abɔ pa ana amanfo atiagu na mutu no sɛ nyafo kura nti wo hɛ a Ghana fo adehye na ankasa na ɔmo ni bie ni de ɔmo de ɔmo nya mu hwe o ɛnura sikafo na ankasa na etu sa galamsey na yɛbrɛ okuroma ɛnura wo sɛ former President John Dramani Mahama media engagement. Yeah. One of the questions that media no busa no say, ya tisa wo se oba wo be grant amnesty ama Ghana fo a gadam se ntie do makugum. Wo da so we gina ba bia wo gina. Wo se an efiri se Ghana fo no a ya chi wo magu afiase se gadam se ntie no. Enya wo nom na sese ye chi wo mo. Wo mo sese ye chi wo nom no. Wo mo hihye quote ededa V8 m but wo hia ni ba ne ya chena to mu dia wo ba obei wo mu nyina pia bonten omo sponsor wo mo na wo ho no ono onko nwura mu hobi no masoma mofra na omo kɔ na ya che wo ma papa wo musum sa na oda ne ba bi ne sika na begu no boto mo vi say ye omo no wonu mi say omo dada ye ni o eye mo angasa o se konfobɔ ne se kuro mu a wotemu bi na ya den ya wo be nyina be ye pani wutru nyina be fita na de ye bre wo be hunu bi sa na omo susu na omo di bɔne na omo nyini che ene uko okuro mu a gise watopie wata wohuru wanim me ka pani bi okɔ obasa si we so no wan kofia mu afie da edu ba bi okɔ no pa ba bi adwale a se okɔ akura sra ho ba bi atwitwa ebre abensa bre no ne de aye bi no wahwe ne kese pa no wura adwale mu no wankom no wahwe se wabra abɔ ye no etimi pa ma abɔ me ho abro sei Kwadwo yento aso okoyenko ya nim na yemmɔ mfa wura na danko akufu ado gada man pani akache no dia futuo e dia magana de hye a wonom etwere eye basic education certificate examination a ye twere tia kan se BEC nsonhwe no ena ekopem afia de de yanim na nsema oka nyina ne se Ghana mmofra mo twere nsonhwe no o ma munyina tiri nkwa di kan afis mo ho maden se kwati kwan amanfo fa so ebo kro no nsonhwe twere mo no anya de be bo ntiri mo ho maden se afin nsonhwe ne de mo ma no kredie enadin o ma mpani kase na o kyerem se enukredie na afin so ye kura emudie mo no etumi boa ma woda che etumi siwe ma otumi kɔ nkan wa brabom ne sento toto sra nkwada ne nyina se nanso hwe o twere moden se wo ma no kredie ni wo ma nim kan se ba yam kɔbɔ kro no e wonso hwe mu e kɔba ne sempo a wunyini na ba ye pani a na wunya office bi na atena na wo ye adwuma hwe na de pen zelos wudi bia be ka ho na akwa kro ne sem o kyere ma no ntumi mu atin kwala no moden na sa kwati kwan mo fa so etwere nso hwe e kro no bɔ kwan so no wo mo twa wo ho nyina emfafiri sa tibo enema bɔne ne ho na danko akufu ado wakase na ɔkyerɛ mu sɛ ɛmɔfra yi mosua enwoma wɔ mfie bebre mu ni ɛna kwanya basa ne monkɔkɔkɔ twɛ nsɔhwɛ wei ne mfa bɔsobɔde ya kɛse mfa mamo na monkɔma nim ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ma wontoto sa kwanya wei ase mo ho mɔden sɛ kwanya ne ma ya mfa ni agorɔ kora ntɔhwɛ mu twɛ ne yen na montumi nim konim ne ntumi mmoa na monhyɛ ma awofo anim nyam na ebi nso ɛnka ɔman Ghana afi wasan so ɔkyerɛ mu sɛ sesi a mekɛsɛ no free search school no ɛda hɔ na mo twɛn mo ma mo twa bi yi nsɔhwɛ na ya modia ni sendo obo homade no watumi ade nkunim ni yedie aba wo ko free searches ni bi free wuntua ka pre enuane so de obedi banku anopa awia nyina obawi banku ne mo ne ade ama wangaza wa yes wani age pan to kirem se so pese atadwufo wa wote de ne wani je na de we nam titi bidia bo moden se enso enu fa ni agro twe ni ye ne de nkunim yakopon ya adoma BEC nso we ne wudi nkunim dia free searches na da ho twen wa wonso wonsa betimi akabi na nadua ya adwade ye aya kitawonsa boso de toso ngwatwe ekopem afia de ya nemen kitawonsa boso de toso eye dumienu no Ghana fana ha se nyina bibia no eyade a BEC nso hwe ne koso Ghana de hye nyina kwakotwera nso hwe ne wa bedi nkunum de na za abotire no yetimi ede abɔwe ne enkra hodo afiri omampanin na danko akufu ado na ka chia ba nimre ye bomu ede amanye na tiefo yento akase bɔ no eso na Facebook no so ana positive change wedi free Madina abba ana wotem sa kasebo no edemo papa ewo Madina ene ne mpotem ye da seminia ana Doris Chum wose kasebo no e loud and clear ewo nsawam dobro wonso ye da sepa ma wofase DJ Opai the more ana wose kasebo no dem ewo Kumase swame na ye da sepa papa ana ye tie Kumasefo Judith Eli Blue ana wose good evening Okogyeabour Kwadwo Sammy kasebo no ejetuato pa ne mo de sano mana mo a and also emunsam eno DJ high grade was here friend DJ Ghana man and was so our own country we cannot have even peace of mind what can was it what kind of behavior be this cra so can we also go to China
and do the same thing there. And you will be some ne busan penny for one way. Now for saying Ibrahim, and was a bono a more a loud and clear. Ewa afienya yadase. Anna Queen Arthur was say I am watching you live. Eddie Free North Kaneshi DLFM. No size. Was it security and leaders of Ghana are afraid of foreigners but can handle citizens in their own country? Yankupon Shrayen. Emunsam, I don't know. Yen to akase bono so wate. Ye kwansam fufuro a ye nananom anakato ho se. Sekan ayedi aboa kokosachi ne tiri ho a emfu biemu no safeso na se maso a entakraboa wo bia pe baby ni tiwura. Ne nyina no enesa afi atwa mu 2023 no. Ana ebeto ga se eye Volta River Authority VRA. Wono makwakọ bie akoso mbosu tade no mewi akire. Womanfo ne adehia etefra mantamu woti mantamu empo womu a ewobono ene ne mpotamu atifido mantamu wo body rank rapumpure mantamu a ene adan east honomo ene yewko eyenkura hodo mienu kawu no ene azezenya ensuo efa Ghanafo ema me no kasa mepefo de womo da so atete ensuo ni a womo da ne wiriwiri wan sa na yenim se to atwa me na wakasa yi Volta River Authority womo sa de nkrata apie montreso na emunsam de akwese kwasu Japan nom wono mu kirem se womo bo Ghanafo nyina akokọ titrewu ene wono mu a etete ban eye akoso mbosu tade no ho se womo sa bebie nsuo ni biem adwonko womo sa bebie biemu na wenu de womo bebo Ghanafo nyina manne womo ne Ghanafo besi nkonya ni aka kire mu se nsuo no ebraso asaye ma ye bebie se ne be ya wachina be no enkofa nipa enko babia wompe me pato ba ye Facebook no eso a Volta River Authority wonom statement omo de ba ye no eda ye Facebook no so ye kan na won so wo kan empanifo kire mu a dwumadi na omba bedie no se ne be ya ensuo no enkoye mamuso na enkofa to renchen bia ma na akoso mbodam no enko collapse enti womo sa badwe ho abie ho abuhu to hwe amensuo na sa timi apie biem na mom de omba ye ne se we no de ese pan no nti womo sua de afrim womo ne Ghanafo bedi nkomo ne mpanifo ka biegom ansa na de omba no womo atimi aye womo de to Ghanafo nyina nim se ebre we no wonom ebesre se ka che ose ko achi ahwe ne wa amanim ye ka se ko anim ahwe ne wa nko achi ye ka se tu free ho mo bomodi so betu afiri ho se no be agwachi ne be no ensa nkoye afi atwa mu ne de no ebiemu we ene nkrata apie amontre so a womo se Ghanafo se obi amfa ne moa emoa wonom Volta River Authority fo na ayes pillage na esa bekoso no entimi nkofa to rentem biada emma na wo men ye betena se ache ensem apie montre so yi Engineer Ken Arthur were Deputy Chief Executive in charge of services Emma Volta River Authority Nensa ana ehyasie wo ba ye Facebook no so a brofo ne daso kenkan bi na bibia nso entimi konkan yanto akase bo no eso yeto akase bo no so ane ye body awura mu o mahye bedwam na mahye bedwam so de unum se economy na ye mra ho nkomo ene ye kwakodie na mahye bedwane e ogire mu e de ma ade sha mo watermali south eye Haruna Idrisu wakasa e kirem se affirmative action bearer Ghana for aka sene mesebejofo mama de nyintu na mama mra ime ya adwuma o Ghana mu no papa aka se tirem se already watena se adwunu wahunu se wei enya de bebo Ghana e mo aya krefri se okwa ma hodo bi so ne de omo ye na omo hyehye mama mra no e mo makwanya mutumi ya san hyehye na Ghana mra na ye wo ma mu ha sei no enya de ma ye kwan se betimi asena se aya sama age se ye ama mra no constitution no ye bo ma de yensa kiremu ente sa pa de be ya den se sa affirmative action bearer no yebetimi asusu duane ya jatu o Ghana mu odese wonya de tuja o mra 15th MTN Pulse Africa Transform Summit ekoso ewo Asante Mantem Kumase ewo jese Saturday na memendan odese wo de tuja na wo kirem se e ha adwen pass na bia bendam bia se ne mrase bedam Okran ne ma dodo nko ene memma se enya pepepe na wo kirem se o mara ya timo no so obi modem bo na be kire se nipa no we wasafata se yemfa dibra we emfa nja ne nsa anase yemfa dwumade we emfa nja ne nsa na ko ba se twintwina twan se o nipa we no yo bant ya mana kwanya na nkoma se bedwom na nipa no de okwa ne wontumi nya na so mfa so pa ne sen o ka se na o kirem se we nya de betumi abo o manga ne nyina ne se o manga na mamra ana visa manyoku ahodo no o manga se na motena se na manyoku na adwene wahunu se nipa we ni mane moso ani ye hwe na hokeka ene se de o ye na de yefo no betumi aboa e ma okoma se bedwuma tumi akoboa akwa primpuntuo na afin so akwa hyemra mo Ghana
yatimi akoyanim tisana ko ba se ye ne twintwena twan se ne ye ma dodo ko ma se bedwam na se yo mumpo ye ma monko na se nipa ne ye ready onya karo so obeko ne ye pepia wa mo sa de o kire ma we de ye bad pan o kire ma enyenyenyenye ne senti sa is affirmative action be na Ghana for kan wa se be ya ye pa bi ne fa nkoto kra ne ntwentwene free se we nya de beboa o man Ghana ojimra ne semtre for kasaye emu nkire mu ni Needs to tell you that they are your role models. We've had Lady Chief Justice Georgina Wood. We now have Lady Chief Tokono, women. So the world is yours. Have aspiration, but manage aspirations. When I say manage aspirations, aspire to occupy high office in the country and to serve your country. So to the women, I've seen Ghana struggle to pass an affirmative action bill. I told the minister the other time that the bill in its form and character is a bad law. So sometimes you wonder whether we read what we bring to parliament. Bad law. Yes, Ghana needs an affirmative action law. But you are comparing Ghana to Rwanda or to Uganda or to Eritrea. Have you gone there to see how their constitution and their laws have worked for them? In Rwanda and in Uganda, there is representation of women based on appointments. Ghana, you say competitive elections. The women are shy to do competitive elections. They don't have the money. We have reduced our democracy to moneycracy. Here is now about who pays more and who is the highest bidder. That's wrong. Any awoti ye mashebedwani ojinamo edema adehia wonom Tamale South Helena Idrisu nene ena awoti ye yentu akasiabo no so ana ye body ram NDC Chiniyama Nyuko no emu na wopani a wotu franka ede ama Nyuko no se de be ya wopani ma bosumi edi animu yi ne da etoso enso Ghana fo besade tumi ama no se mampani kane mampani John Dramani Mahama esremu se jata enu a wofjebre ene nsamtrofo edi nhyiamu kakra ye Kimpiski na ne ensam de ebito ofom pa wobra yewura wo huri gina simpie ni apaso a wo hotra kasemo no ensam no de wode dodo no anatu dwa na emu ba ko edi kan edi tie ene se wo kiremu a wasisese wo man Ghana yenkwa ye breto yen forest no wura mu akane anka obewura forest no anka achinie seprenie otienie tatieduponie wakure kakra ene kyerese nke nua sisimu a epro na nka akọ mahogany na nka akọ mahogase na ne wo boso a sese wura mu a ekuo ni so ni ho ekuo eni ho de aka yensanso no wo kirem se ye de gadam se asai o magani enkwa ye bretuo nyina na ban we mu nipa de bone a wo madi Ghana fo anya sam ketua na no ana wo kirem se bi empenezi se anya e wo nsam a wotimi achi adwene eno ntini nsam wo kan de a kire Ghana fo nyina no ene se nyankopon ya dom na se eye bone a aban we mu nipa wo mu de di Ghana fo ama se Ghana enkwa ye bretuo nyina da ne gadam se site no a kane mampane John Dramani Mahama kirem se wo ba se wo betu afomu agudie e wo yen forest reserve se wo mai mo yetie yen forest reserve yen kwa ye bretu ane egbo ho ban nyina no wo bekom na chese party chairman bia gbawura mu a ye turu nyina gufom wo kirem se saade no wo de tabo betu se ribam ene se hono mo na gode wo nyina akura be hwe Ghana wo mpere ma ye nturu ne enturu kina kane mampane John Dramani Mahama kasa no wo kirem se wo ba biem so obehwe ama ye benya enforcement unit any compliance unit wo minerals commission send ye be ya wo butuma dia wo mo edie no se wo ya so brache ekotu efom agudie wo kwaye breto mu a eno no Ghana mra betimi atwe waso ye papapa wo kirem se identity ete wo mamu na illegal mining gadam say etimi asai wo man nanso bekobo no na eyaban mu mpanifo no a na edi sa adwuma nanso na se bia hiafo ma ane edo makwakogu afiase wo kirem se Ghana fo nyina mo mpa tententa na chi na se wo wini a gadam se wo betu ase wo so anam nsa so ma gadam se nti wo ma Ghana yakwato rente mu no emra ne betimi adiwu ana se ye be makwan ame etu gadam se anasa mining wo yenkwa ye breto mu no so no wo ba wo de tabo ebeto so kane mampane John Dramani Mahama ne sem ni bi ne Galamsey is a problem of compliance. We have all the laws. We have everything. It's the enforcement that is the problem. And the enforcement is a problem because those who should be enforcing it
are part of the problem. Today, DCs and ministers all have small-scale concessions, and I indulge in what I'm saying. And that's why I said, any person who serves in my government, if you want to be a small-scale gold miner, go and be a small-scale gold miner. If you're a DCE, be a small-scale gold miner. Don't take public office under my administration. And so we're not going to countenance having any of our ministers or our political appointees involved in small-scale gold mining so that we can enforce the laws properly. And what are the suggestions we've given? One, we know the districts where mining takes place. We will open an office of all the agencies that oversee the mining sector in those districts. There must be a Minerals Commission office in every district where gold mining is taking place so that enforcement and compliance can be right at the doorsteps of the industry in the particular district. The Environmental Protection Agency, there must be an EPA office in every district where mining is taking place. And we have universities that are producing young graduates. UNER is one in Sunyani, UMAT is the other in Takwa. These young graduates are geologists, they are environmental protection specialists. They have a lot of experience when it comes to gold mining. Enia yati ye eye Frank Ocran Nhyiraba NDC amanyuko no kanema mpene John Dramani Mahama enwa anwa nsem trofo share sansem wanyina no wode etu edwa na captain with no armband anwa se kasebo no agenesem was say it has collected my hands asem no ano no brofo ndia wotia na wotiu na Akwamu Aboaten with the Fabricuma Central anwa say special birthday and confirm flight Anita Nana Ya Dankwa of Takrade Air Force Base and your birthday Nangupo Winshira Pam Utu aeroplane no afi bi fa ha na Kwadwo Sammy say we hu bi ache ni tirike ne wo nyam no na Joseph Edohene and was say all the way was say Nana Yaw group wo mutie yen ehwe yen life pam e the free Adansege chairman Block Factory. God bless you for your good work done. DLFM. Yeah, that's it. Anna Queen Arthur was say, I pray that God Almighty will grant us peace in this country, even before, during, and after the elections. James Botry. And was say, good evening, DLFM. God bless you for your good work done. Yeah, so yeah, that's it. Papa. Na apakai GH. Abba. Yamo yahomaden. Na agopramaso nsem. We know a latest from the world of sports. Ye jabwa fo nkrato. Ye ba sesia. Makwantu ohunsam eye medadwen. Nanso me yansam tro ne nti. Menya adaje ye hwehwemu. Ekohu Sunday Sam's consult. Na wonom nti ende metime ko metime ba. Menya abre ne adaje ekenkan ye. Eye investigations about womo. Ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom e track records. Madansi die nie. Ma me nintrel. Sunday Sam's consult e di Britia we bi. Ebeje wo visa amawo. Se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etire kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Abusia mayansama wadwo ensama wakwa bamfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene dwada enwumre no nsia kasebo esomreredo se yesin kunya na agudie mu nsama abusia atofam ne yeboaboa no na ene enwumre yede ebesomo Ghana de wa na nkrofo nkroso de latest any exclusives no na yeboaboa no ayede ba wosomfo ene enwumre eyeme ayesu ano de share Ocran GH the blessed kinebusia tantam so a yensha siem famfie ayendiem Ghana na yensha siem famfi boxing Professor Azuma Nexon
boxing legend kesiye ma Ghana Africa ene wiase na onim se boxers ayedi remo all African games ye pre yanya bi na eno na Professor Azuma Nelson echima o si ya boy ya modern all African games na say inti Paris Olympic games no na nkohwe nim se boxers no ebetumi qualify na mum no yentumi enya bi o ma qualify akwakopia o Paris Olympic games no inti Olympic games na yekọ France na Ghana amfa boxer bia anko Professor Azuma Nelson chima ensemfa tanti yenya ye na yem bounce back stronger. We have the African games. Our people are doing very well, you know. So we thought that after the way they did well, they get far. But fortunately, you know, we couldn't get what we want to. Professor Azuma Nelson atwane so anodi to just a problem kasia yewo yem boxing mo Ghana ha enam so ye ko Olympic games Paris France yentumi anya boxer baako kura amfan ko coaching problem or see coaches ende coachi yem boxing mo no ende omo laki nyama bebre ni nyina kan obi na affect yem boxing krodue man. Boxing, I always say that you need to know the act before you teach somebody. Most of the time, and this is what we are facing in this country, but if you say it, the so-called coaches, they don't understand. When you talk about boxing, you talk about coach. Professor Azuma Nelson, a boxing legend, and a busia, and then you may what in Kano, ye fi boxing, my friend in Chimo, the Black Queens of Ghana, Wakache, na Nyami Adama on the 15th day of July. 2024 my friend Japan mono and the Black Queens of Ghana and a Japan and my national team no your friendly game back where the Bebweni Empire ebega na mami a friend Nora Haptel and a coach Adema Black Queens ye tribe and every sense coach to yanyan in TSA countries bebrina enya anka Ghana jumano na be coach omo ma national team na won some etisenos ampa countries bebrina no approach nemo no or ye committed to Ghana jumano ye no essence fantastic squad in Kitaudia that on any Mabawan in Terminal, so very good. Well, I'm Ghana national team coach. Of course, it's an honor when other countries are asking for me, but I know where I belong to. I started here a mission. I have a fantastic squad. Nora Hapto, a coach at my Black Queens of Ghana, and Ebusia Waten Kano. Prince La Edubia, a forward. Edema Black Queens of Ghana na ochema osi omo ye well prepared and omo ye ready so for gamer omo ne Japan ekwakobo no osi omo nsuro Japan ema national team no esan so omo ye mate so omo a no osi Japan for no kra omo kra so te Black Queens na omo ye mbehye omo kakra enti Black Queens for no ema Japan dino emo na emo no ne okache Ghana fo nyina ne se nyame adoma sa game omo ne Japan kwakobo no ombe make Ghanaians proud. It's so excited because it's for a long time we have been together. So we are now being together and we are now preparing towards our friendly match against Japan. So I know we are going to make Ghana. Oh, Libya, anything can happen and ensure Japan because they are also a lady like us. Presla Edubia, a player at my Black Queens of Ghana and Awatin Kano. Abdullah Mukrama and so Esinakai the mother Black Queens of Ghana na unim sababa owe nansia o prakotene chire cheye na mo nyame nchade wase gina na so a osi akanema hazakes ladies and day wenya Black Queens call up eno na Abdullah Mukrama echemo sinde no na niagie se wa bounce back after injury na onya no ende no osesi akan osi obedo obi bia sise ende no yedi echita kese etaneche osi inde bounce wa bounce back ewremu ewo Black Queens no eye adwumaden a oye na ma inde wabedu bebia wadu no. I would put it in one word, exciting, and I'm very grateful because at the end of the day coming back is not something easy and it's not everybody that does it, and coming back here has been something I've worked hard to and to get to. Abdullah Mukrama esina kind ma hazakes ladies when you call up into the Black Queens game ebabaso Japan or kwako bobi na endra ena Ghana mampeni dada
ono anso no tu franka erima NDC amanyoko no ye friend His Excellency John Dramani Mama Okoshian Sentwefo ni omudidi nkomo na agudie mu nso ye nyayende His Excellency John Dramani Mama Echema or say Oshe Sports Fraternity no Oshe Obiabo se oba yen stadiums awodo atetia prona pansam no inde obehye nyama especially track and field no na se jinane na so and afren so lesser known sports no obema nani akon no wa more attention ye pa. Let me also assure the sports fraternity that we shall develop our stadium infrastructure for track and field sports. We'll fix the deteriorating football pitches and pay stipends to footballers in the Premier League like His Excellency John Dramani Mama Mananso Otwane Samsono and I order to just say ura amanfo from because of say 24 hours economy eye adwuma wo ntino agudie nkrofo to me di essence your front light a omodidi sa adwuma no na mo be pie mu Ghana because of say your front light system ni ade enye adwuma ntino sa 24-hour economy no and work we in sports mo o se na ni so ade hunu ba kon a ode be adwuma no 24-hour economy and sadie no obema sports play key role enti obema private sectors no invest in stadium sawodo na yenya light e de asi akan 24 hours. If you go to many countries, sports plays a very good part in the 24-hour economy, and so you find games being played at night under floodlights and so on and so forth. Unfortunately, here in many places we have to close the match before the sun goes down. His Excellency John Dramani Mama Ghana mampeni dada ende ono ena otu frank karima NDC amanyoko no ena watenenka Mr. Osei Owusubempa veteran sports journalist na kwesi apia ende ne wonsam adoso okochi Sudan oye GFA ESCO member de Ghana osanso ye kotoko IMC member eno na Mr. Osei Owusubempa sesade na kwesi apia no ende Ghana ni Sudan koshia enti GFA ni free meeting say yenhia anwenwen kwan ya yebefa so ahye Sudana kwasi apia saade no oye ne den o se mrewie du kwasi apia on decide non resign as GFA ESCO member. So, for example, today the FA convenes and said that we are playing Sudan. Let's think of how we'll be able to, one, survive and also beat them to qualify. How are going to take part in such discussions? And then I'm hearing people that go, then you have to refuse himself. Why don't you just stay away? And that is my personal advice. Because see, it gets to a point, if he's not careful, the Sudanese may probably question his commitment. Mr. Osei Owusubempa and a word to Kwesia Piafwa. Yaron some Edema Dr. Richard Dua in Century and a President Edema Samantes 1996 Bobo Kono. Nananse Okaya Dr. Nyawota Makro Eribetuga says Samantes 8 mitrafie na out of 17 games Fieno or met me winning Bakumaku 16 Nina a true corruption and Enyama Bebre. Nanona Dr. Richard Dua in Century say last season Yenti games no mo bon wo fie a o mo wini ni se o mo approach game bia o mo bon wo fie ti say final no mo bo o say feelings emotions a o mo de ko o mo games o mo bon wo fie no ensisa the same thing enti na no mo wini games e wo fie no. I can tell you exactly the same. For us, every home game that we play in Samurai Boys like a final match. What I mean is the feeling, the emotions which is at display. It's the same because we've gone hunger, drought. Dr. Richard Dua in Century and President Erema Samantes 1996 and Ebusia Watenenkano Yampia mo nkrofo nkroso na nsem atwagu won so no yamfantu anim de yenhyase amfanfi abrante efene Thiago Alcantara na kache oya former player de Barcelona wasi akan de Bayern Munich and Liverpool pen and Spanish national team so no wasi akan e de mo pen after 15 years of professional football at the age of 33 years no abrante efene Thiago Alcantara echema o si odwumayefo ye adwuma opon enti born wa retire on bobiem enti officially no Thiago Alcantara retire from professional football na ne trophies ojiji say na tiem Champions League ojimienu
FIFA Club World Cup oji mienu, German Bundesliga oji enson, La Liga oji 9, DFB Pokal oji 9, UEFA Super Cup oji miensa, FA Cup oji bakon, Copa del Rey mienu, Spanish Super Cup mienu, German Super Cup oji miensa, Carabao Cup oji bakon, and a Community Shield and so oji bakon. Enti officially no, Thiago Alcantara retired from professional football. I had won some Edmond. Bayern Munich officially Oma confirming so Oma signing French winger. Your friend Michael Olise Edin F. Bobokwa. Your friend Crystal Palace England. New release clause a year 45 a year plus 5 million add-ons. Ometia and Oma man a 5 years contract until June 2029. You had won some Eddie Atuenim. Now Barcelona president your friend Joan Laporta Wakasa Eddie Afa Brantia for Nico Williams a Osina Kanema Spain mano ene Athletic Club Bilbao or say Odo Branteni or Penasem na nkrofo kikan Barcelona Niska or mo de best signing or say Sansam no enyano kre Barcelona Wiska on bet me Eddie Asani Brantia your friend Nico Williams ye don some Eddie Atu ani na ye di si no Chelsea new manager your friend Enzo Maresca or say Chelsea supporters no Montrust the process no Montrust the idea no na fe mon support team no or say Jenny no ne mo ba be kono oh mo be enjoy Jenny ni brutal into obia internet way ene nsama Enzo Maresca e dia to Chelsea supporters nanima ye de sorry so enanwumre me ameria gudio mun nsama na de beso mo dia meje so no e ya Yesu ano de share Upper GH the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Mena say apakanti agopramaso nsem no enya sam gotwa mame nkwa Ghana for ho na me Ghana for nso emo nkomo e kakra me pa chaw ebra na so no ye fe ne sofa na yenso fa firi nsem no muodu mame misa Ghana for nyina se gadam se no ye tu ase ana eguso ayetu anasa age yensem mame emusa ho 0534 umpesu aso say ne sitie 0534 050199 0534 050199 and 0593 4065 65. Good evening. Papa Majo. Mejo so sa kwade. Papa what to say? Nyame adom. We dey me pewa sempa. Ai. Ani emoni adwuma. Me da se. Papa, galam se ni die. Yentumi ntu ase. DLFM Ebi anu se. 106.9. Ebi ka se obedi aban mu a. Omo a ya che omo agumu no. Obeyi omo no. Nti oba na obeyi omo a. No bi koya. Obeya den. Ena waka se wonyai. Me da se. Good evening. Good evening, Papa Okogyeabour. Me pa to me wo fa se be ni o frɛ me frɛ. Papa J, tema come tonight. Papa maminti o. Papa Badasi, nichia one efefo inanimre. Galam se pa, de galam se pa, de say Ghana pa, able to galam se pa de. I say ya pom na na on ne baba o me si Ghana akunya no so. Pa sa pa de galam se de yentu ntu as na tu as kira. O ma sheda community galam se community money. No mo de galam se no. And it's Ghana fu ya ba se galam se di sho me yu na ne ne kaya. Mama yam pa na do na ba o me nje kunya no so. Me da say good evening. Good evening, Ofa. Me pa to me offer se be ni o frɛ me frɛ. Sir Sakumoto. Sato mpa to maminti we. Me Ofa, me say gala the one to me into asio because ya meska edi enim. Ye piska e chen ye man. Ye sa enye. Why so be fini ni kum abetu gala se wa e se asase. Enti won wi ye ho, enwi inkola na e ba no. Ofa. We di buman. Ye ni periphobia okromu a. Periphobia okromu anu. That's powerful. Menso me da say good evening. Good evening, Ofa. Me pa to di de so frɛ me frɛ. You're from Benji. Make us office to my computer 7. Maminti o temafo ayade. Yes. Galam say na former president. O say Oba, omo ayachi omo ni na obeja omo no. Nti na kire say eye ye former president Mahama JGM. Ono de galam say no ono kra no sha ade na oma amanfo ye. Ebi say otutu jegu. Me da say good evening. Good evening, Ofa. Me offer se be ni. Ofa, Pasha Ofa, Sabi, Tema. Abi, maminti on fitema. Okay.
Ofa Galaseni disappeared the agent I didn't see in any idea or move to you the company for Nana almost has a woman crofoni to say this is no more traffic. Inside Meda se papa. Good evening. When to me and you know so far me 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Good evening, Ofako. Me offer Asbeni. But you have Diodu free. Because I told you that some of boys here. My minty on fit dance man, Diodu. Me pacho offer. Sa Galamsia some day. Yes, when Swan say any atedia, ne ejai, say any tia dia no da so ye, me da say. Menso me da say me fa me last call and afa me dia see e wa 053405 0199 0593 40 65 65. Good evening. When to me and you know so dia ye de besi e wa ha. Okay, producer Simon fa won twa to. Good evening. Good evening. O dey dey say na friend me friend. Wafa. 499. I mean till 499. Wafa. Galam say no ye nyaye. Ni nti America say ye nyaye ni say wafa. Ebra me me sha no. Na galam say ni ye tu galam say na me nim say ye tu amena. E ko fam. Say be the time na ko ba bia e fo be kwai kone yaw. Mronto ene ne keke ma no mu wura asase ase. Ana no mu tu galam say. And then ya sebi ye mpenimfo na ya dufuru pe sebi me ka ye mpenimfo a me ka wo mo bubo coat STC officer kese e wo Ghana ha wo mu ana sebi o ma employ China for because the obi a wote ya koni ya ana ya pesa o again ya pesa ya pesa wafa wone China ni wo chakabe obi a wote ya pesa sebi airport ko woni mo anu akọ invite China Nhyiraba Ghana so metu galamse ana wafa ye mpinimfo no omo wo ye kawa e di fire beti omo wo ye kawa di fire beti papa na ya na me busa sebi enti ye mpinimfo no omo hihye coat na sebi omo ye sa na omo yi sebi masalati a eye mox any asoli dem a eye hia diamond aya omukoko bia na enti omukoko bia sebi yentufu ho merase yentufu asoli dem ne masalati merase ofa nyame hu ye mobo wo Ghana ha onsu ohu mobo merase yentimi mfa afrefo no ebiem na yemfa aseda ema kofitela wona de ko Facebook no eso yeda mo nyina ase mo amofre ye mo amwantimi amfre mo amotest ye mo amwantimi antest ye na amanebo efri gbechiri station kire se Kwadwo se wuduru gbechiri a wo ho wonom so gbechiri station ho electrical shop bi wo ho no wabie mu a kire se kuro ni nyina age afa kase ebon na mu ho pa nyame nhira no pa sure nti yeda wo mu ase na ne die die enim yenim die anke boy eno nti madam yesi wabiem wo gbechiri station ho pa woton electricals bi wo ho yeda ase enti kase ebon yedi besi wo ha akenkanfo mienu edi amaje so eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se anwumre yi ama mo nyina mo aniti a ogyen oboja DL News.